بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mauli mga palanggungan namo, dari na isab kita niyo hamasa kabiaksahan sing kita niyo magpangaddi kita niyo salta impangaddian taniyo kawaun taniyo day nga kallam si mahasut si mahatinggi iwan day nga hadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari niya haruman ini pasimasira kita ni wapangaddian na to sinlimaway akabiaksahan taniyo pangaddian bunga simpag-iman. Mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, masira kita ni ridto ha pangaddian niya to in bunga simpag-iman amuna in anak apu Adam timaaluk in atay nila in pito ang takbaran nila magtawbat magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan karusarusahan dusarakula iban dosa asini piyagtawbatan nila na pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila yadto, sila na yadto in mga tao. Kakasihan sin Allah Ta'ala di hadunya. Salta sila na yadto, inipapala siya sin Allah Ta'ala puas niya liyasa. Sila na yadto in mga tao. Mga ipon si mahasut si mahatinggi. Hipapala siya sin Allah Ta'ala hakatan piyapanjarin niya. Mga tuhan makakuyag. Dahil nga sabab yadto, sugpatan taniyo yung pangadyan na to yadto. Hapaman sin Allah Ta'ala, wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inamu wa ana rabbukum fattakun. Mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila nagtawbad at tawbatus sadika, aming pagtawbat sa bundal-bundal, yung mga sila yan aun hambuukan nila. Humambuuk sila pa ummat
amin ummat hiyam buok sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manguran, imbiyay ta si mahasut si mahatinggi diha ayat ini. Bukun paghambuok hang kahula. Bukun paghambuok hang kapamarinta. Sa gawain paghambuok ini, makauna rin nga katan, sinkatan paghambuok. Tungod pa mga sila, miyagad na sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makauna yung paghambuok ini, dahil nga katan paghambukan si manu siya yari hababaw sing gumi. Uno yan mga tuwan. Paghambuok sinatay. Makauna rin nga katan paghambukan sintao. Ingan upis, hambuk upis, nahambukin na kura niya sambil parayat niya. Katanyad to, hanahambuk sila. Haulihanin paghambukid to. Makauna katan paghambuk, amo na yung paghambuk kabayaan sinallahu ta'ala. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattakun wa ana rabbukum fa'budun. Paghambuok sinatay. Dahil nga sabab yan, in paghambuok sinatay, nakawidda dahil sin paghambuok sinjasad. Apabila mahambuukin atay iwan sinatay, makadatuan mahambuuk injasad. Sakawa, apabila nahambuukin jasad, wala nahambuukin jantung, nabiya na simpaghambuukin masayin. Nahambuuk bihaun pagkonsum larak. Maita. Wala doon yung paghambuok karunahan sinallahu ta'ala. Yung paghambuok doon karunahan sadya sintao iwan tao. Dahil nga sa babiyad itong mga Tuhan, yung mga sila nagtawbat, mahambuok sila hakalima, La ilaha illallah. Di ayat ini, aun kabayaan sintuhan paghambuok. Paghambuk kabayaan sinallahu ta'ala, di halawm sin ayat ini, tu parakala. Nasabot taniyo kain na, paghambuok sin atay. Sa karunahan ng paghambuok sin atay yaon, timinggil siya hatu parakala. Hikay siya niya mga tuan. Aming paghambuok, aradallahu bina, aming kabayaan sin Tuhan kato, bukon kabayaan sin kita pakaniya, yung paghambuok gaman na pulak kanat na, sarawa, maun na kita niyo papaghambuk kabayaan sin Tuhan, magtawat iban mamaugbog hala ilaha illallah. Nah. Kabayaan sinallahu ta'ala paghambuk dihayat ini, hikay siya. Paghambuk hangkaitikad. Mga Tuhan, paghambuk hangkaitikad. Nauno, ang baita sinallahu ta'ala. Namunin ayat kaina. Ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattakun wa ana rabbukum fa'budun. Pagtagipunan na to, tunggal mahasut si mahatinggi. Paghambuok hangkaitikad. Dahil nga sabab yan, palman sinallahu ta'ala, suratul Baqarah, iba na suratul Arab,
U'budullah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Parman si mahatut si mahatinggi, tunggalan niyo sadya. Tunggalan niyo sadya. Unin tunggalon. Tunggalan niyo sadya yung pagtagipon niyo patuwa. Ma lakum min ilahin ghairuh. Bang niyo tunggalin pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maghangka atay kamu. Nagkita kamu iwan wala. Samantara iwan hakutika. Miyagad kau sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kagunahan maghambuukin jasad. Sa ing kagunahan maghambuukin pangatayan. Hala ilaha illallah. Parman pa sin Allah ta'ala. Inyad tuha suratul A'raf. Inayat basaun tanin ha suratul Baqarah. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Mga tuan makaibug inagama. Makaibug inagama ring Allah Ta'ala pag-agamahan. Na waman yarghab hisiu-siu intiminggal hayni. Di siya maradsin pag-agama ini. Pag-agama sing kanabihan na kauna sambil hamasay ni. Waman yarghab an millati Ibrahim. Hisiu-siu intiminggal sin agama pag-agamahan. Sin sila kanabihan. Iban sin mga sila kaibanan. Labi awla min piya sampay sin Ibrahim alaihissalam. Amurin piya sampay sin sila katantan. Intaw yan. Wairun dugay. Illa man sapiha nafsah. Nagkakangi ingin hawabaran niya. Kimakangi inakal niya. Kimakangi inpikilan niya. Nah, mga tuan. Dahil nga sa babiyad turiha ayat ini. Nabahari nagduay manusia. Hika isa. Manusia nagkakangi impikilan. Di mabaya mag-aarama. Sinaarama rin atuhan. Sa kawa nagtutuhan siya isang. Bang siya asubuhon siya nagpapanjari kaniya. Imbaita niya Tuhan. Bang siya asubuhon siya nagpapanjari silangit iban lupa. Imbaita niya Tuhan dah. Sumagawa. Bang siya raakon na sinallahu ta'ala magtag-ipon naway na. Illa man safiha nafsa. Nah, hindi magad haagama ini. Amin haagama piya sampay singkatan kanabihan iwan karasulan. Imbubung law nila. Junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intauyan safihan. Nagkakangi impikilan. Nagkakangi inatay. Maita. Harap niya pasirik. Harap niya pakakupur. Harap niya papanglaog. Na imarayaw. Rashida. Aming mga tao. Miyagad hapamandu. Tiudlo sin naraak sin Allah Ta'ala. Amo na yung kanabihan iban karasulan. Maita sila dimayaw. Tagarra'a minas syirki wal kufr. Nagparayaw sila. Nagpatilibon sila. Nagpalano sila. Dahil nga kasirikan. Dahil nga kakupuran. Yung piaglano nila. Pagtawbat. Iwan sin la ilaha illallah.
Dahil nga sabab yan mga tuan, yung Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan niya naraak sinallahu ta'ala hamakka in barhala halaw sim Ka'bah amin biya na haon lawi tunggatus barhala malummi initikad sintaon malumbi dahil pamarinta sintaw halawang sinulayan. Sa unin nakalano, dua ratuan. Pia pagtawat sadya sin Nabi. Iwan pia paglapal sadya sila sin la ilaha illallah. In nakalano, in nakapaig sin barhala, labitong gatus. Haka batullah. Amunin doyad. Dahil nga sabab yan mga tuan, mga anak ka po Adam, magkagunahan kita niyo mamaugbog. Ala ilaha illallah. Magkagunahan kita niyo magtawat sin pagtawat sa bunal-bunal, magad hakabayaan sina mahasot si mahating. Bang mabiya na hatin dagbus niya, fakana kauluhu tauhida. Hatiap-tiap siya maghilalaungan. Hatiap-tiap siya maglapal. In lapal niya yan, halaw man siyang pagtawid. In hilalaungan niya yan, halaw siyang pagtawad. Di siya mamisara kapupur. Di siya mamisara simmangi. Inibisara niya sadya. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sababing pagtawbat ipaglano. In pamumu in lapal-lapalan mo la ilaha illallah ipaglano simmangi halong sindantung. Tay manghud na mo haagama. Di kalanuan sing kawasa. Di kalanuan sing paglano kabayaan sin tao. Suway paglano kabayaan sin nagpapanjari hatao, iwan nagpapanjari singgum. Na inistadi si Manu siya masana to ini paglano nila, kabayaan nila, wala doon kabayaan sila Allah Ta'ala, raman limummi. Limummi in kabtangan, limummi in hinang, limummi in katan pakaradyaan, sabab wala doon in kabayaan sin Allah Ta'ala liyamog nila. Akana kauluhu tauhida. In kabtangan niya, kataan panawid siya. Wala siya nakakabtang kakupur. Wala siya nakakabtang kamunaping. Wala siya nakakabtang pag-anyaya. In kabtangan niya katantan. Tumadali. Tumaalok. Daing halawang sinjantong niya, harap pamahasot si mahating. Tayo nga sabab yan. Biyay tahapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa. Awun yarikatu. Di mabaya yung malaikat duma. Maita, di nila makaya rahon. Iwan di para kanila sin Allah Ta'ala. Kabayaan sila Allah Ta'ala. Magdairekin ipon iwan sin tag-ipon. Uno yan Tuhan. Pagtawad iwan sin la ilaha illallah. Pagdirect na kau patuhan mga tawad. Ay nakaw manglag maba pungot. Direct na kayo, na komisan mamayta ka niya. Harap mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iman patawrain lapal mo la ilaha illallah. Induayan tuwan ipaglano. Na, hinang imbihan nagbus, labi tunggatus barhala, halawm sing Ka'batullah.
in nakapalano kaniya pagtawbat sa bunal-bunal iwan lapal la ilaha illallah. Litaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam min tau Makkah. Qulu la ilaha illallah. Pamung sadya kamu, lapal sadya kamu si la ilaha illallah. Amaliniw sadya la ilaha illallah. Tuflihu. Nagparungtungan kamu. Sumanyang kamu. Napindayad tutuan, waira. Sa kaya ka na paningkato, in kanilaway na kanap. Dahil nga sabab yan, halugay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamakka. Amin wala panawajib kaniya. In pagsambahayang, inibadat nila, maglapal sa jasin la ilaha illallah. Isiyo siniabutan sinyad tutaw sulwa siya. Malaingkan pagdatong niya, sing pag-mi'raj niya, na nawajib na rito yung sambahayan. Na, mga tay mangud na muharama. Amo yan yung paghambuok kabayaan sin Allah Ta'ala. Fakana qawluhu tawhida. Apabila yung tao ni mamun, di siya maglapal bang wala doon yung kabayaan sin Tuhan. Panawhid. Way na raya ka din kabayaan niya, way niya raya ka din kita niya, wala niya raya ka din diungog niya, way yung katantan. Way overacting. Himasa na to biyahon, kamatauran overacting hinang. Nabangin doon nakabtangan niya, kaulu la ilaha illallah, pasaw ka niya in overacting. Harap katan pa Allah Ta'ala. Ikarua. Wa kana amaluhu tauhida. Apabila siya himinang, inhinang niya hinang panauhid na. Way niya iyaka din kabayaan niya. Way na misan iyaka din napso niya. Uno sa din iyakad niya. Kabayaan sin Allah Ta'ala. Kabayaan sin la ilaha illallah. Kabayaan sin pagtawad. Kana amaluhu tauhida. Hanawid. Way nakanamog. Security ra kula mga tuwan yung pagtauhid hakabtangan. Security ra kula yung pagtauhid hinang. Ama mananasa ito para kalaan ito niya. Hinang na to. Hinang na to halawang bahay sasaw. Hinang na to hikid bahay sasaw. Hinang na to paghinangan na to sasaw. Sa bang doon yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Di ko masasaw. May ta, mahal ka in waktu. Mag-alup in ipon, ibantag ipon. Doon in panawid. Bang naigin panawid, way halka. Way mga tuwa. Sabab bang wala na ron in panawid, yaon na yung kakupur. Yaon na yung kasirik. Yaon na yung pag-anyaya. Yaon na yung katantaan. Kabayaan sin napsu sin tao. Dahil nga sabab dito, yung mga tao ini, bang sila maglapal, yaw ng panawhid, bang sila himinang singkatan, hinang nila, sila himinang, bang wala doon yung panawhid. Usog manayaw. Baba itilihan. Sa hauno na yan mga tuwan. Uno pembeta di kato. Wa kana haluhu tauhida. Tu para kala na. Ingkatan kahalan niya. Panauhid na. Sabab doon kahalan ta. Doon tigidlom. Adlaw masawa. Insa sakatan aun light haunahan. Aun light haulihan. Aun light hakid. Aun light simigog. Sa oiron na saan light harap pataas. In panauhid light katantan. Di ka makarugtong.
May tayo tuwing sasakatan butangan lay taunahan. Ang paniya kakitaan. May tanya butangan hakingid. Ang pari malaong. Signalan ni harap niya mari harap patuo. May taong signal bang siya simibog. Ang pasyari makarugtul. In tauhid. Light katantan mga to. Ang pain sasakatan. Mayroon na light harap pataas. Diutangan na hadya sintaw. Rida kagunahan harap pataas. Naglupas sadya. Yung kagunahan da, light paunahan, light pakingid, light haulihan, light simibog. Yung panawhid, yaunin light hakatahan kahalan niya. Kahalan niya marayaw, panawhid da. Kahalan niya bukon marayaw, panawhid da. Yung kita niyo hamasan na ito yung mga ito. Hindi na ito nakahatihan bangun na. Kahalan marayaw susara. Kahalan bukun marayaw susara. Nati ko tabi at atay sintawri magkasusa. Sa imbeta sintuhan na mga sila mananaw hido ay susa. May tayad to aon piangangandulan sinatay nila. Naimbukun, yun na nangandula hasin, yun na nangandula kawasa, yun na nangandula kusog, yun na nangandula lingkat, yun na katantan. Magkaigim mga yadto. Ang pengkawas sa sintuhan. Yung pagbaya sintuhan. Yung katan ini milkun lillah. Yung tagbaya-bayaan, dahil nga taas pababa. Yung katantan ini kawasasin la ilaha illallah. Tunay taon, lapal niya, hinang niya, kahalan niya, yaunin tauhid mga tuwan. Nah. Uno pa, ikaupat. Wa kana akhlaquhu tauhida. In pangaddatan niya tauhid. Turaya. Yung pangaddatan niya tauhid. Naturan yung pangaddatan naman sa iniwang mo. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tak tiugila dahil mga maksud dia aksyasin Tuhan magparayaw sin pangaddatan. Hamasan natin yung mga Tuhan wayroon na magdarayaw, magngingi na. Wayroon na magdarayaw sa maglalarak na kataan. Sa imataon magdarayaw sa sakatan, magdarayaw ipon, butangan basi, butangan kawat. Sa magparayaw sinaddat. Sinamuyad to imahal ka di nga kataan. Dahil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman wal haya'u qurana. In iman, impamarat saya aun tapil niya. Unin tapil niya. Unin partner niya. Unin bagay niya. Amo na yung kasipo. Unin kasipo. Amo na yung karayawaddat. Apabila maigin hambuk din kanila yan. Magad din hambuk, maigda. Apabila yung duhain nabutok yan. Ta'ummur raha. Simanyang kau, simanyang yung katanya di hababaw singgumi. Sini siya isa mura. Nabiyadin na bang kamu katantan yung marayo adat? Amuin isa-isa mo, mataw din simanyang. Dahil nga sabab yan. Sabda sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarim al-akhlaq. Dahil mga palda akan kaku, sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, magpajukup sinadda. Ibang biyad tuaw na, sa jukupun sadya, hatulun sadya, ganapan sadya, Uno sadya ni ganap. Kana khuluquhu al-Quran. Ganapan sadya naddat yaun amin addat hindu sin Allah Ta'ala yaw na Quran.
na magliling na kita ng sinaddat na tubiyaw. Lamu di paglano sin hula, lamu di paglano sin karuhi, lamu di paglano sin kamatay, in iman iwan mata piliwan addat marayaw. Tayo mangu. Nalaw mo, misanin sila sabi yung nagkukupya, mga addat. Ay, kung magatudad to. Hinaturun mo, minindog sinakama mo. Kumangi sa ka. Bangin niatod mo kabayaan sinakama mo rin, kau kumangi. But aun guide mo, aun nagdadaka kayo mo. Sabang kita mo, aring kakabayaan sintuhan, ayaw pari laungin laung da. Misaning kugdan laung da. Uy. Kimugdan na laung da, naho. Hapangita mo sadya kimugdan. Sa bamuhiyag, supasara sinallahu ta'ala, kalaungan, timinggil, hakalaungan. May tayad to. Wala doon yung kabayaan sinallahu ta'ala. Uno-uno pakaradyaan. Hinang singkitan yuraakan. Wala doon yung kabayaan sinallahu ta'ala. Ayaw pari laungin laung da. Misaning kugdan laung da. Uy. Makainu-inusab yan. Na makainu-inusab. Pag inu-inuhan, sa babing katani ni aun salakan. Aun pag-akaran. Di mo manjari para kanuning kapal hakimba, subay na harakat. Bihan to. Kalu-kalu, ang biya simbiyaw mo, tangan mo sa silikan na makarakan siya gitungan singgit. Pagkaway na, inyad turid-tura siya, aun na. Pangadatan mga tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil na yung mga yaulaw na bukun na agad ka mo. Aming mga tao maasyaulaw na bukun na agad ka mo. Aming mga bata bago yaulaw na bukun na agad ka mo. Uy, ba yan? Hisiu-siu in bata bago. Di mag-adda tataw maas, bukun lamod ka mo. Man lam yuwakir kabiran. Hisiu-siu in bata bago. Hisiu-siu in senior, in junior. Di mag-respe ka senior. Bukun agad ka mo. Hisiu-siu isab in senior. Di lumasa ha-junior. Dia dahat tu isa. Bukun na lamod ka mo. Dahil nga sabab yan, yung mga silayaw lang na bukun lamod ka mo. Yung mga silayaw bukun lamod ka mo. May ta, wala doonin addat kabayaan, sinaarama. Kaya bangod na. Mag-uso-us kita ni. Sa babaw po yung waktu na to. Na, wakana hulukuhu al-Quran. Panglago. Dihilansin Allah Ta'ala kalaguan. Injunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam hamuk sifat dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Daning kataan. Impuntukan niya tuan pangadatan. Dahil nga sabab yan. Apabila wala naroon in pangadatan kabayaan sinaagama larak. Ayaw pali larak, inalalarak na. Misanin bukun larak, malarak na yan. Nah, uno pa mga tuan. Wasiyasatuhu tauhida. Impamarinta niya panawid. May tanaka pamarintin Rasul sallallahu alaihi wasallam ho. Uno impuunan ng gamot simpamarinta niya. La ilaha illallah. Dahil nga sa mabyan, isiusin mamarinta yun la ilaha illallah malanu. Malanu mga tuwan.
Nawang wala doon. Ngani na yung katan lumi. Bang muri kanganan pangasu naman. Kauno naman laungin lumi. Nakangana ko ang katutag kay man. Nganan ko yung katan lumi. Uno naman. Ampain la no hamuok da. Kaya nga sa babiyay ta sinallahu ta'ala yung kalasahan niya. Allahu waliyul lazina amanu. In Allahu ta'ala, aun pini niya kalasahan niya. Aun pini niya bakayun niya. Na hindi siyo. Amanu. May taamanu yung pini niya. Sabab yung bariman, di maghinang sinhinang kalugian. Untong sadya. Untung mga tuan. Unin beta. Kad aflahal mu'minun. Sa bunal tu timappa. Timappa sin paruntungan. Timappa sin karayawan. Mga sila bariban. Nasuwan yung baramutuan bang unukaw. Ina lang, misal ako kung bariman, timap para ako sing. Oo, nagdapa-dapa ka sing karayawan diha dunya. Sa aun da kahagaran mo, dahon ko pakubon. Naho. Napatta ako ng baran mo ron, bangga din ng kahalan mo. Ampay masanato ini, nagpatta na hadya kaniya-kaniya. Inakauna, mga mamamatta. Imbihang nagdara papattaan ng tao. Mga arwa, hindi arasin ng katao. Aun pa mga tu. Magpatta simbaran niya. Aun pa magpatta, naglalakso, nag-uumpa. Ingkatan magpatta masa nakauna, marayaw lingkod, marayaw uyong, imbihaon magitong, 1, 2, 2, ang paumumpa, ang pa sila magpatta. Yung patta nila, biya sila naglulupad, hataas Singapore. At turayan mga ton. Na yung patta mo, yung lupa mo halawang 5 buwan, maguno na kao. Di ka iwanan hi ama mo, di ka iwanan hi ina mo, di ka iwanan si langgong mo, di ka iwanan si tunang mo. Wayro ni miwan kayo mo misa ng buhok. Natumtumatuan, aon da imiwan kayo mo. Bangin hinang mo mangi, agaran da ko poyo-poyo. Sambil papanal apinal ka jahanam. Bangin hinang mo pamarayaw. Agaran da ko. Turatuan. Mayadto. Wa kana siyasatuhu tauhida. Impamarinta niya. Uy, may ta pamarinta siya mo. Ini kau ama iwan ina pamarinta ndera mo. Aun pe parinta mo. Halawang simbahay mo. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu katantan yan, aun diarani kawajiban. Aun responsibility niyo. Nagaamulah ikaw. Inikaw ama iwan ina, inikaw yan nakura. Aun hababaan mo. Turayan tuan. Na, apabila yung pamarinta sinama niya yan, iwan sinina na yan, yan dunhan yung panauhid. Usog marayaw. Usog marayaw. Na, uning paman sinallahu ta'ala mga bariman, Allahu waliyul lazina amanu. In Allahu ta'ala kalasahan niya mga bariman. Siya isara sintuan. Bangki alasahan na sintuan. Palasahun sintuan yung kataan piya panjari niya. Nauno sila yan. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Paigon sila sinallahu ta'ala. Nina, tinari ko makakausmig. Bang wala doon yung tatabangan kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Iyon siya nga katigidluman. Maun pamuk da sahaya. Nurun ala nur. Sahaya halawom sin sahaya. Uy may tayad to. Sabab na pung na inyaon aunda. Pungon na inyaon aunda. Uy may tayad to aunda. Sabab na pung sadyain ilaw yad to rin lana.
Pagsantik mo sin bagid, mabuhi na. Naimbihon tuan. Maubos sin bagid. Maita. Pagpatay sila ka, way nalana. Ang paimbar iman, yukhrijuhum minal-zulumati ilan-nur. Misan papungunin siya, yaduri damapung. Yuriduna liyutpi'u nurallahi biapwahihim. Wallahu mutimmu nurihim. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Continue rin siya ito. Sabab, nurun ala nur. Sahaya halawm sin cahaya. Nabang kau nakawa din ito. Tigidlom, halawm sin tigidlom. Hangkan na inili na magkilahi. Tigidlom. Na mga tuan. Amuyad doon. Impaghambuok kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impamarinta ni halawm sin bahay niya. Impamarinta ni halawm sin upis niya. Labi awla impamarinta katiluakan niya yung kabayaan sin mahasud sin mahating niya. Nauno pa. Wa da'watuhu tauhida. Impanaabitin niya pagtauhid na. Bukun impanaabitin niya mag-overacting, mag-ui. Bukun. Sababunin piyakay niya, ud'u ila sabili rabbika. Bukun ud'u ila sabili nafsika. Ud'u ila sabili rabbika. Panaabit kau. Pagpasampay kau, sin kabayaan sin Tuhan mo. Ay ikaw magpasampay, sin kabayaan mo. Tulayan mga Tuhan, pagtauhid. Amo yan yung paghambuk. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan. Nakapamungin taumak ka. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna haza la syai'un uzab. Uno yan lang na. Hinangunin Tuhan. Hambuok da simbihan banus Tuhan bincin kaapu-apun na to. Ilahan wahida. Na imbihan lang niya. Inna haza la syai'un uzab. Inamin siya maka-ajaib. Para kala maka-ajaib. Tuhan. Uuhon na tinatay na to. Uuhon na to, inpito ang gautabaran na to. Pataalo kung tanyo papagtawat sa bundaan. Pataalo kung tanyo pakalima la ilaha illallah piaglano, kialanuan mga tuan. Ayaw na to nalumian magbalik. Imbadyo bang malumi, way ron mamakay ka niya. Tumtumon na to mga tuan. Bang imbadyo malumi, di na to pakayon, nainatay na to malumi. Insyura na to malumi. Impituan gaw tabaran na to malumi, biya din na yan. Ang pawiyay sin Allah Ta'ala, di niya na aturunin lupa na to. Sabab ubos na piyarayaw, impakaradyaan na to. Kita nyo rakumanin mag-maintain. Naon maintenan, aw. In aturun sin Allah Ta'ala, atay na to. Hinaturun na sin Allah Ta'ala, hinang na to. Nabiyahon kita niyo na magkahin nag-ato di aturi. Yalaw mo niya un nakabidda din ka ako. Si Maria pa ako usog din kaniya. Na, mag-apas, yatas. Sa kawa, wala kita niyo nakapag-apas, pakabayaan sintuhan na palman niya. Pastabikul khairat. Paglumba-lumbay niyo yung Maria. Naunin marayaw, la ilaha illallah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Uno pa'y marayaw, paglumba-lumba kamu magtawbat. Paglumba-lumba kamu magampuni-ampuni. Paglumba-lumba kamu maglasali-asahin. Sakali naglumba-lumba, astagfirullah. Mag-igili-gili, magjangki-jangki. Sininakaman ya rahmatan lil alamin. Nayad tutuan, in pagambu kabayaan sin Allah Ta'ala. Na ajaibin taumak ka.
aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka ajaib long nahambuk taw yaun imbanus patuhanan bincing kamaasan ta sakali ianun niya hambuk sa hakusog habarakat sin la ilaha illallah impinakamaling katula dagbus iwan lijiki iwan pinakamaling katakataan pagtagipon amuna ingkiabutangan sinlawitung gatus barhala inaglano kaniya pagtawat iwan la ilaha illallah. Yato yung paghambuok kabayaan sinallahu ta'ala. Nauno pa mga tuwat. Dahil nga sa babiyan, amara Allahu jami'il anbiya wal mursalin min awwalihim ila akhirihim. Inpaldaakan sinallahu ta'ala. Hakanabihan iwan karasulan na panag na ang sambil haulihan, uning paldaakan kanila. Ya ayyuhar rusul. Ya kamu mga karasulan. Sinanawag-tawag. Mahatut si mahatinggi. Kulu. Pangaun kaun kama. Sakawa, amo sa maray. Amo sa piniku kami. Kulu minat taybat. Pangaun kaun kamu iban simyagad kaniyo sa barang simmarayaw. Na may wening kiyaw sintaw bihaw nini. Uno pa, impagtagan kanila. Wa'amalu saliha. Pag-amal kaw marayaw. Impaglawag usaha. Iban si pag-ibadat, wajib karwaro. Di man jari maglag na hadya kaw kabuhianan, di kaw magtagipon patuhan. Di man jari magtagipon na hadya kaw sad, di kaw lumawag sing kabuhianan, yari di siya sa kulo, pangaon ko, lagkam. Dahil nga sabi biyan, ingkataan kanabihan. La, sinjunjungan tanong Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-ipat. Bangman maka-income. Nag-ipat kambing. Ampa sila makakaun. Simbiyata sinallahu ta'ala. Kulu minat taybat. Nah. Wa'amalu saliha. Aun pa rin kanila rin makakaun. Aun pa rin kanila bagutanin tiyan simbatu. Ang pendikato ini, hibutang mo yung bato patihan. Di nakagunahan baguton. Hibutang mo. Magligid-ligid yung bato. Kawaan mo tukul, mabagbagin bato haw mo niya. Daong sintaw, katiktikan. Kaya lupahan ko at tubang mo. Hindi, ibang mo yan, matiktik ako nito. Mabagbag hatian niya, in kusog sin ingkusog niya kung mauning kansog niya. Sa Tuhan, biya dagbus, wala nakapag-ibadat pa Allah Ta'ala. Kulu minat taybat. Wa'amalu saliha. Iban amalini uninang marayaw kabayaan ipapahinang si mahasot si mahating. Ay kamu mag-amal simbukon kabayaan niya. Inni bima ta'maluna alim. Inaku paman sinallahu ta'ala. Way makasipu. Way makatapu. Kaya ingatan ko inununo pakarja. Sabab ako'y maingat di nga kataan. Ako'y nagpapanjari kataan. Bangaon maingat, ako'y nagpaingat kaniya. Way un panyap niya piyakay niya piyagpaingat siya naghinang. Way. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Narenga sa mabeddo. Law kana fihima alihatun illallah lapasadata. Na banging kaunan marwanain Tuhan. Marwanain Tuhan aun na Tuhan duwain dengan Allah subhanahu wa ta'ala larak na kataat.
pasaw katan, batal katan. Sabab duwar way magkukuman. Mga una, Tuhan atasin langit, magkumanin niya to. Aun Tuhan di ababaw singgo, magkuman karwarwa. Aturayan mga Tuhan. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nayad to mga Tuhan. Hindi takatutan niyo. Dahil nga sabab yan, pagtauhid mga katautay manguran. Maun kita niyo pa ummat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattakun. Yatin umbul hambuuk. Paghambuuk kabayaan sin Tuhan. Bukun paghambuuk biya sin masala to ini haulihan na nyaon. Papaghambuukun na in jantung. Hala ilaha illallah. Papagtawbatun na in jantung. Simpagtawbat sa unal-unal. Nauni ni karuan. Paghambuuk kabayaan sin Tuhan. Fin nizami wat tashri'. Hambuuk sila atulan. Hambuuk sila nangagadasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naun. Waman ahsanu minallahi hukma. Paman sin Allah ta'ala. Bangang kita ni urayaw hukuman hinang sintaon. Di niyo makumpiring kabayaan sin Tuhan. Wala doon. Way comparison ng sara sin Tuhan. Way. Lang mo biya sila makuking-king di na mabayad do. Naun. Waman ahsanu. Way na nakaliurayaw. Di kaliuhan dayaw. Di da makasibu. Di da makasingod. Way. Nain uno yan. Insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan Tuhan, bang kita niyo mawaya, dumayaw, biada sintaw, paghambukan na to insara sin Tuhan akaram. Nahamasa na to ni nagtunggak kami. Indalil singkatan ayat. Indalil simiagat ayat da. Indalil simulang ayat da. Astagfirullah. May tayan na biya na. Waman ahsanu minallahi hukma. Nah, dari para tiyo wila dito, liqaumi yuqinun. In makatayma da sa rayaw-rayaw ning sara sin Tuhan amuray mga tao yakin. Way pagduwarwa. Dahil nga sabab yan, pag-ubusin suratul Fatiha, suratul Baqarah, suratul Baqarah, biyayta sin Allah Ta'ala. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fi. In halawm sing kitab Quran ini, way kabakan muruon maghawal-hawal kao. Nabukon na naghawal-hawal, double hawal-hawal ng manusia. Multiple double na yung paghawal-hawal nila. Turayan tuan. Alif Lam Mim, zalikal kitab. In kitab yan namun yung Quran ini, amin ini. Way kabakan tanurun na ini maghawal-hawal kita niyo. Way kabakan turun na ini magsak-sak kita niyo. Hikato, wayron kabakan tanurun na ini mag-doubt kita niyo way. Dahil nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsadda, man qala la ilaha illallah mukhlisan fi qalbih, isiusin makapamu, makapaglapal, sin la ilaha illallah, malanu in atay niya, dakhalal jannah. Intaw yan, kandidato siya, harap pasulka. Candidate siya sin Tuhan pasulka. Bukon siya candidate simbaran niya. Sebab nagbaita ng tao, biadagbusin ako nilaw na kandidato pasulka. Ay ikaw maniguro. Sa bang Tuhanin nagbaita, nayaddo. Sa insigurohon na to mga Tuhan, na agad na to yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na
way na makaliw-rayaw. Hadaing diin. Dahil nga hukuman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sulayan na ito mga tuwan. Magbalik maning kay banan bang di kaunuhan. Sa mga tuwan, 101%. Bang natuyaran. Amo na ito yung sarayaw-rayaw. Way pagsulay. Sabab kaya sulayan na sinumat na kauna. Nabangaon sumulay hamasatay ni laong simbata bago, itutuloy na yan sabab kaya rayawan na siya. Sa gawa, suway paunahon. Lanuan sin pagtawbat, iban lanuan sin la ilaha illallah. Murah-murahan mga tuwan. Tub-tub na sa jarid to, miabot na yung wakto na to. Ganapan na to na kumana pangadyan susungon. Murah-murahan. Ang mga katawtay manguran, ang mga anak po na karungog sing pangadyan. Hikaganap, sing karayawan, sing kita niyo. Sanda kumanla sa maniw tiyo. Mahinang na to. Pamaubukan marayaw. Hawak to, hianog harap pakato taniyong kabuhi diya dunya. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'izin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.